I dok se studenti koji se zalažu za nastavak obrazovanja pripremaju kod kuće za ispite, blokaderi foteljaši održavaju tajne konsultacije na fakultetima priželjkivajući vanredne parlamentarne izbore. Tako su blokaderi i njihovi ideolozi tajno održali sastanak u prostorijama Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti, zajedno sa operativcima organizacije CRTA i stalne radne grupe za bezbednost novinara. U prvom planu bio je Veran Matić, član stalne radne grupe za bezbednost novinara, kao i Raša Nedeljkov i Vukosava Crnjanski, pripadnici CRTE, što otvara pitanje kako su uopšte ušli u zgradu, kada plenumaši Fakulteta dramskih umetnosti ne dozvoljavaju ulazak nikome ko nema status studenta. Prema informacijama, tema tajnog sastanka bila je priprema gradskih struktura otpora, ukoliko dođe do novih parlamentarnih izbora. Sličan sastanak održao se i na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, takođe uz prisustvo CRTE. Organizacija CRTA, koja se navodno predstavlja kao nezavisni posmatrač izbora i čiji je cilj istraživanje javnog mnjenja o rejtingu političkih stranaka, već duže vreme svojim postupcima pokazuje da je zapravo na strani prozapadnih interesa u Srbiji. Tako su nedavno izneli tvrdnju o postojanosti zvučnog topa na nedavnom protestu, za koji je vrlo brzo utvrđeno da nije bio upotrebljen. U tišini se sprema za izbore i mala grupa blokadera na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde vlada čudna atmosfera. Organizatori izborne komisije, koje niko nije video, uspostavili su sumnjiva pravila, kao što je zabrana mobilnih telefona i dolazak u njihovu prostoriju koja je pod ključem isključivo sa indeksom, gde biraju kandidate za narodne poslanike. Ovo ne izgleda kao borba za studentska prava, već težnja da se preko indeksa dođe do fotelje. U javnosti su izašle i poruke blokadera, koje nam takođe ukazuju na to da se spremaju za izbore. I dok jedni željno iščekuju da se izbori realizuju, drugi ipak smatraju da to nije pravi korak. Tako je simpatizer blokadera, Nikola Krstić, izjavio da brzopletost u vezi sa izborima može naići na poraz. Ulazimo zapravo na kraju u njihovu jazminu, to je hrabro, to je smelo. Sada smo ipak posle 6 meseci ovog maratona izdržljiviji, jači, možda malo i svesniji, ali oni su i dalje moćna mašinerija i ne smemo ih potceniti. Neozbiljne i nesigurne odluke blokadera su još jedan pokazatelj da su se totalno pogubili u svojim namerama. Tajni sastanci na fakultetima, u dosluhu sa antisrpskim organizacijama, dokazuju da je itekako reč o zloupotrebi studenata u političke svrhe i pripremanju scenarija za vanredne izbore, što nam govori da blokaderi foteljaši ne znaju šta više da urade kako bi preuzeli državu i vodili politiku u koju se po svemu sudeći ne razumeju.